Ikaze mu ishyamba, aho inyamaswa zirwana no kugira ngo zikomeze kubaho nubwo ziba zihanganye n'ibyago bitabarika umunsi ku munsi. Zikoresha ubushobozi buhambaye ku buryo umuntu atapfa kubyiyumvisha. Uyu munsi tugiye kubara inkuru y'inyamaswa 20 zifite uburyo zirengera ubuzima bwazo bwo ku rwego rwo hejuru. Izi nyamaswa 20 tugiye kubona zose ziratangaje. Ariko nufunga iyi video utarebye eshatu za nyuma rwose uraba uducitse ukiri mutoya. Uraba ugiye nta nkuru yo kuzabara. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Turi kumwe na Watch Tours and Travel Agents, aho tugufitiye serivisi zose z'ubukerarugendo. Dutanga kandi amasomo ku banyeshuri batabonye amanota ahagije yo gutsinda ibizamini bya leta mu mashami yose candidat libre. Tugufitiye kandi amasomo y'igihe gito short courses mu mashami ya tourism na hospitality mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 6. Dukorera Kimironko munsi ya 4 Square Church. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe. Iyi duhereyeho irarenze ndakurahiye. Bomba Jibito. Nkuko iryo zina ribyumvikanisha, aka gasimba kameze nk'ikivumvuri gaturitse amabombe iyo gashaka kwikiza umwanzi. Kararasa nyakurasa. Tega amatwi. And fires formic acid straight. Ibi ni ibyanyabyo, ntabwo ari editing. Karasa ibyuka bigizwe n'ibinyabutabire biturutse mu nda yako, akabitungereza ku nyamaswa ishaka kukica mu rusaku rw'ibiturika. Nk'ibyuka biryana mu maso, rimwe bakoresha mu gushwiragiza abigaragara. Dukurikijeho wood frog. Iki ni igikeri. Iyo bigeze mu bihe by'ubukonje bukabije aho amazi ahinduka barafu, iki gikeri nacyo kirakomeza kikamera nk'ibuye ndetse umutima wacyo ntiwongera gutera. Ariko iyo ibihe by'ubushyuhe bigarutse, wood frog irongera igasubirana ubuzima nk'aho nta cyabaye. Twakomeje urutonde rwacu aho ku mwanya wa 18 tuhasanga inyoni zikwiruka cyane, ostrich. Nanone mu giswahili yitwa mbuni, ariko mureke twe dukomeze dukoreshe trije. Iyi nyoni ishobora kumara umwanya munini yafatiyeho ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha. Mu masiganwa y'inyamaswa, ostrich yakwiruka muri marato. Usibye n'umuvuduko kandi umugeri wayo urindwa mubi, kuko ishobora gushota intare ikayisigamo imvune. Tugeze ku mwanya wa 17 aho dusanga ifi yitwa axolotl. Niyo fi ifite amaguru ane nk'ay'ibikururanda ku buryo bibaye ngombwa itari intambwe igatambuka atari ukoga byonyine. Ariko igitangaje si icyo. Iyi fi ishobora gucika amaguru akongera kamera. Ubusanzwe ibyo ntibibaho ku zindi nyamaswa. Umutima wayo cyangwa ubwonko bishobora kwangirika bikongera bikisubiranya hatabayeho ubufasha bwa veterineri. Abahanga muri siyansi bari kwiga ububasha bw'iyi fi bwo kwisubiranya ngo barebe ko babukoresha ku bafite ubumuga bakongera gusimbuka nk'imara. Nababwira iki? Tugeze kuri tardigrade. Iyo nanone bita idubu yo mu mazi. Nubwo ari gato ku buryo kataboneshwa amaso, aka gasimba bisa naho kukica bidashoboka. Ushobora kugashyira mu mazi ukayabiza ukagashyira ku bukonje bukabije, washaka ukakimura mu isanzure hanze y'isi ariko ntigapfe. Kabigenza gate? Karikunja kakamera nk'akabaye gahagaritse imikorere y'ibice by'umubiri wako, ubundi kagategereza ko ibihe byongera kuba byiza. Akako ni keza, karatuje, ariko ni akagome kabi. Box jellyfish isa nk'itagaragara, ariko ibipakiye ubumara bwica kubi ku buryo ishobora kwica umuntu mu masegonda. Ntibitangaje kumva ko abaturiye inyanja n'abayisura baba basabwa kwigengesera ngo batabura ubuzima bwabo. Mu nyamaswa z'ubushobozi buhambaye bwo kwirwanaho ntitwakwibagirwa alpine ibex. Izi hene zo mu misozi zikaba zifite ubuhanga buhanitse mu bijyanye no kurira hamwe no kwihanika mu bushorishori bw'ibitare nta guhanuka. Zishobora kurira urutare ruhagaze nk'igiti ugategereza ko zinyerera ugaheba. Wagira ngo ibijyanye na rukuruzi y'isi zo ntibizireba. Muri ibyo bitare no mu manga y'imisozi, izi hene z'igasozi zijyayo zigamije gushaka umunyu n'ibyatsi bimwe na bimwe ndetse no kwihisha inyamaswa zizihiga. Ibi byose zibikesha imiterere idasanzwe y'ibinono byazo. Tugane ku mwanya wa 13.
Greenland shark. Amwe muri ayo mafi akiriho n'uyu munsi yavutse kera cyane mbere y'ivuka rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu. Niko bimeze. Aya mafi ashobora kubaho imyaka amagana yiyogera mu mazi akonje cyane yo ku mpera y'isi ya ruguru. Uburambe bukabije. Ubu noneho tuzanye iyo bita mimic octopus. Iyi iyo yugarijwe n'akaga, urugero itewe na lionfish cyangwa inzoka yo mu nyanja, igenda ihinduranya amabara ku buryo ubona ari ikintu giteye ubwoba. Ubwenge bwose bwo kwiyoberanya. Noneho tekereza uramutse uri mu ishyamba, wajya kumva urusaku rw'imashini itema ibiti. Uraranganyije amaso impande zose ariko nta muntu ubona. Ubwoba buragutashye. Humura. Iyi ni inyoni yitwa lionbird. Ku isi iyi niyo nyamaswa ya mbere izi kubeshya. Aha iri kwigana urusaku rw'imbunda. Aramuye imodoka. Urukero. Umwana urira. Ijwi rya kamera. Nawe urumva wumiwe? Ntanjye nuko. Iyi nyoni nta jwi itakwigana. Umwanzi wese mukanga ihuje n'icyo atinya, byaba ngombwa ikaguhindurira cyangwa ikakuvangira. Ibi dukurikijeho noneho biranasekeje. Sikikamba ni inyamaswa imeze nka kokombore, ikaba iba mu mazi, ariko icyo si cyo dushaka kuyivugaho. Igisekeje ni ukuntu iyo yugarijwe n'akaga ahita itangira gutakaza amara yayo ikayajugunya hanze. Inyamaswa yari igiye kuyifata bikayicanga ikigendera. Sikikamba itakaza amara yayo ikazaba imera andi gahoro gahoro. Urya ko nguhiriye mu nzu nta hadapfunda imitwe. Tugeze ku mwanya wa 9 aho dusanga electric eel. Amashanyarazi y'iyi fi arahagije kuri volte zigera kuri 600 kugira ngo yigezeho icyashaka kuyegera cyose. Ifitemo utunyangingo twitwa electrocyte dutanga uwo muriro. Insinga zifite ubuzima. Biteye ubwoba ndakubwiza ukuri. Wihumbye na gato. Iyi nyoni nkuzanye itagucika. Peregrine falcon ifite umuvuduko utabaho ahandi. Iyo imanutse mu kirere yacuritse umutwe igeza ku muvuduko wa kilometero 367 ku isaha, bikayigira inyamaswa ya mbere ifite umuvuduko munini ku isi. Ubwo urumva ukuntu byagendekera impigi iyo ariyo yose yashaka kuyirukaho. No kuyoberwaho inyuzi. Tugeze kuri imoto jellyfish. Ifi idapfa gupfa. Iyo iyi fi igeze mu bihe bigoye ku buryo byayiviramo urupfu, irongera igasubiza ingirabuzima zayo mu butoya, ikongera ikagwa itoto, bityo gusaza ikabikwepa. Ubwo se tuvuze ko ishobora kubaho iteka? Abyumvise neza. Niba ibyo bigutangaje, ibi bikurikira byo biraza kukurenga. Dukurikijeho platypus. Ni inyamabere ariko kandi itera amagi. Icyo si cyo dushaka hano. Ahubwo nagira ngo nkubwire ko iyi nyamaswa ifite ubushobozi bwo kumva aho umwanzi aje uyisatira aturutse. Ikoresha uburyo bw'amashanyarazi bwitwa electroreception. Iyi nyamaswa kandi ifite urugingo ruturukamo ubumara bwica ruri munsi y'inzara zayo. Wagira ngo platypus ni inyamaswa nyinshi zihurije muri imwe. Ndebera nawe. Iyi fi yitwa alkafish. Ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa amazi ku ntera ndende n'ingufi ikica utundi dusimba. Zikora nka ba sniper adahusha. Ku mwanya wa 4 nkuzaniye echidna. Iyi nayo iteye ukuntu kuri bizarre. Ubona iteye ubwuzu, nyamara yuzuye amahwa atyaye umubiri wose ku buryo kuyikoraho bisaba kwigengesera. Kimwe na platypus, echidna itera amagi kandi ari inyamabere. Iyi nayo ni inyamaswa ifite imiterere itangaje n'ubwirinzi buhambaye. Umwanya wa 3 utuzaniye imbeba itagira ubwoya ku ruhu rwayo, naked mole rat. Cyore mu irushanwa ry'ubwiza iyi ntiyahahinguka. Imiterere yayo ishobora gutuma utekereza ko umubiri wayo nta bwirinzi namba ufite.
nyamara abahanga bayikozeho ubushakashatsi basanga idashobora gufatwa na kanseri. Nanone ifite ubushobozi bwo kuba yamara iminota 20 yose ahantu hatari ogisijeni. Abasayantifike irabacanga cyane. Honey badger yo izwiho kutagira ubwoba ku buryo iba yiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, hakubiyemo n'inzoka ya cobra. Uruhu rwayo ruriho ubwoya bwinshi no kuba ifite ubudahangarwa ku bumara bw'inzoka bituma iba imwe mu nyamaswa zihagazeho mu gasozi. Ubu rero noneho ngiye kukugezaho inyamaswa iri ku mwanya wa mbere mu kugira ubwirinzi bukaze. Nizere ko wamaze gukanda subscribe ndetse n'akazogera. Ubaye utarabikora, uyu niwo mwanya mwiza. Umutubu umeze nk'ikirahure, glass frog. Iyi niyo nyamaswa ushobora kunyuzamo ijisho ugahinguranya ku rundi ruhande. Ushobora kureba neza bimwe mu bice by'umubiri wayo birimo imbere. Umutubu mwiza w'amayobera kandi ushobora kwihisha izindi nyamaswa bitawugoye cyane. Ngizo rero inyamaswa 20 zidasanzwe zifite ubushobozi buhambaye butuma zihinduka intwari kubera ubuhanga zikoresha zirinda kugerwaho n'urupfu. Kuva kuri moto jellyfish kugera kuri electric iyo n'izindi, ibi biremwa bitwibutsa ukuntu isi yuzuyemo ibintu karemano bitangaje. Wowe ni iyihe yakutangaje? Twandikira muri comment. Wakoze kubana nanjye muri iyi video. Komeza uryoherwe na Inyamaswa TV.